Sono umeze neza. Ndashima kabisa. Ndakubona kwera umeze neza none bivuze gutembuya. Turashima uko bikose. Akusabye wambaye nawe kutama ibintu by'amafashire byo bigenda gute. Sagapira ni link ndayibona ni fresh. Anisa ora ariko ni panel mingera izi hasi pepe yaje. Binzo guhindura. Mena ukabwira byo kusigura ndakugira neza ma wewe umeze neza. Uyivuga twagiye mu isoko ukangira neza. Kano usanga ari n'umushatsi tawusekeje. Umushatsi nawe umengo nigore w'umusatsi. Ariko mana we ariko naco zo kugira neza no ubwoba. Aribyo je ni teknwara cy'ingota cy'ikubira amutangano n'izindi mwara abantu samara menshi cyane. Urisi. Unugira ubwoba ma zo kugira neza ndabisharize nize neza cyane nizami bimeka smart. Urisi kweli. Jero ni jewe company ziza umva zo hanze nje ndazirongora naho ndariyo numva n'umuryango wanje ngo mbitere imbere nje hozo kubyane iza pana mwambara ubutapuro burofa ndagutwaye muri Fewiti umudugo meze neza ndagusharize fresh amarene yaje Onugira ubwoba icyo ziwanye ndagusharize ndakugire neza ngumvise ko shakuze n'umuduga kubera abarababanyi babone ko fise umusheri mwiza Onugira ubwoba icyo wewe iyo singorane kiseke iri kisto problem yo n'umushatsi ndabona kumbengura benje Onugira ubwoba shashiri wantigiye onugire so Zamu turadandaza muzishorere zamuzu turagura zamuzu mudishorere ne turazifise ne mushakoshi ziruzuye yego zamu sheri no. Ni muzoje kundesha ni ukura dandaza amangu twara ibintu bija hanze no bijoje bija hanze bigenda nibigaruka byose oya no ndumiwe amukaza ngaho bimishatsi ibiki mejo nsa neza no naje ngaza ngaho ngani kamenyo ngo naronse umugabo ngo agiye kurumbisha n'umuryango wanje kume ni mutu wambara no mutu uje kundesha mu yambara no mutu ejo gacugenda kwigurisha naso dumi ahubwo nakaga telefone usanga warakariye